نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin dimhil kita pengajian serta penumtuman sing kita niukatan amin sarayaw-rayaw penumtuman sin kita umat Islam paagamasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nang sabab in kita kaya hidayatan sin Tuhan na to Rabbul Alamin daing haparsawan simpanay na to singkatan pamiat simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpatarang sin agaman niya daing di hababaw sin gumi ini na isiusin tumayma kaniya alhamdulillah in siya long ta makananam sin amuin sarayaw-rayaw para sahan haadlaw gana-gana nahisiyo inamuin biya mga mag-usiba sin waktu niya ri hababaw sin gumi ini na tanto na sadya kalukian sa lagu-lagu madawhat niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang takawaon dahing hamin pangadjian na to limabay paamuy in sura ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in suratul Nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Doon ini ayat asura long ta amin piangadjian na to limabayad to in kaaunan doon ni kaya hatihan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amoy in masuok na in long ta amoy kahinapusan sin kabuhi niya riha babaw sin gumi ini dahing ha amin pasababan sin amoy in ini kanaog na sin ayat yaon karna naroon hayaon long ta pagka dumaog ngayon Allah subhanahu wa ta'ala riha babaw sin gumi ini maanan niya amunain timindog na inagama niya di hababaw sin gumi ini sarta
daak niya longta napuspos na bang ibarat hapon amuin ini kiabutang kanya kaya suko kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayron na hitugot sabab karna natangbos na agama Islam doon hayan amunain parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Na ayat yan amuin kanaog kaniya sin paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan amuin nanawag-tawag siya pakatan sin ummat Islam ha waktu zaman yadto amuin longta ini sin timagna palong taasal doon hayaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtataka mana sin paghaji niya kahinapusan longta sin insiya asal habihad to longta asal napinda na yung mga kahalan niya sabab deng mga riwayat biyata katutan niyo sin mga sila amuin mangingis sa sinsira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Ramadan longta amuin tahun hangpo doon hayaon asal-asal Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-itikap hangpo adlaw kahinapusan doon hayaon yaon lipat niya pakauhaan adlaw amuin paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari longta doon hayaon pag-abot sin puasin Ramadan Shawwal amo na piyara niya Muad ibn Jabal harap pa Yaman. Doon hayaon pag tiyawag niya Muad ibn Jabal akiniyalong niya ya Muad innaka la talqani ba'da ami hada. Iugila niya na magtuytoy kan Muad ibn Jabal long niya ya Muad ikaw longta, di mo na ako maramag kita mapuasin namin tahon ini. Inyad tuha amin bulad Shawwal pag daak niya. Sambil Muad ibn Jabal amin banglong niya hadja bakun pasalsin pagtaat ko ha Rasul sallallahu alaihi wasallam diak niya ko palanjalo na kumadtupa Yaman di ako lumanjal pasalsin namin butol niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari pag abot doon hayaon sin bulan Zulqa'dah amunain longta nanawag-tawag na Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amun paghaji niya maksud niya pag naik haji na doon hayaon mga kasahabatan ha katiling kalsin kaya pamarintahan sin Islam hawak tuadto amin katan iabutan sin pangingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maghaji doon hayaon nag-us-us sila katan nagsakap asupaya makaagad sila. Na mataod din ang mga riwayat beta doon imbanos si mga kasahabatan aun doon haon lang niya kasiyaman nga ibu inamin nakaagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam aun nagbayta taod nila hanggatos tagkauhan tagupat nga ibu aun pa nagbayta imbanos si mga kasahabatan hanggatos tagkapatan tagupat nga ibu nakaagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon hayaon, nagpanaw na sila katantan dahil ha Madina, pag-abot nila roon ha Zulhulayfa, amo na long tapagtawakon, ha wakto na to Abyar Ali, amo miqat sin Madina, doon hayaon, nagbayta Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila tiyawag mga katantan, piyahati, agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, khudu anni manasikakum, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Damikian biyaitaan niya na yung katantan hawak tuyaon laong niya kawa kamu sinaturan paghaji dahin kako na maray laong niya laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di niyo na ako maramag kita puasin amuin tahon ini atin niya makapagbutas na kita niyo amuyan to na doon hay ni sampay si mampay na sila madto pa Makkah laong ta pa lokal pa Baitullahil Haram amuin damikyan hinang nila na ingkatantan mapatut hinangon ha
ini pag haji doon hawak tuyaon, nakasampay na sila madto pa Mina, doon hayaon naghutba in Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila at iniha amo nang kahinapusan hutba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang biyayta ni runaon ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadha al-mawqif abada inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kamu mga manusia na dungog kamo sinhimumungan ko kaniyo. Bunnal tuod lang niya, in ako iniri ko na matanto, but amin makapagbak pa iban sing kamo, puas lang niya sin tahon ini. Diha lugal ini, iban na tumtuman niyo, indugo niyo, iban sin alta niyo, inyan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hantara niyo magtawtay manghuda akam Islam. At niya di manjari roon haon, magpagwa dugo, di manjari roon haon, magtipuakkal tungod paparkala ini alta, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya long nesin kaharam sin waktu ini. At niya hiyaram in, katan hinang doon, haamin lugal yaon, di manjari paghinangan sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya long nesin adlaw ini, biya sin bulan ini, di halugal ini. Hati niya halugal mantika haram. Amo ito. Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahkadamayi mawdu. Wa dima'ul jahiliyati mawdu. Wa inna awwala damin ada'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Haris wa kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalahu Huzail. Waribal jahiliyati mawdu'ah wa awwalu riban ada'u min ribana riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan long niya pakarajaan hati niya jimat tu hawak tu sing kajahilan na yari na long niya bihaon puas na ingkatan yari na hababa sin sikiko bihaon natin yari naman jari magtumtum sin mga pakarajaan hawak to sin jahiliya. Bang aon doon haon, wala na piyag-amuhan, subaya tupuason na yung katantan. Lupahon na yung katantan, di naman jari mag-asag dugo. Inyaon katan. Na puasod na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impanagnaan lang niya, amuin dugo, na naog, hawak to sin kajahilan, amuin, di naman jari bistahon, di naman jari tumtumon, puasod na katantan, amo na laong niya indugo na naog doon hayaon daing haamin family namo amo na indugo hi Ibn Rabi'ah Ibn al-Haris amo in biyuno siya roon hi Huzail. Inipuas na parkala hati niya wayroon na ini bistahon. Damikyan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impanagnaan riba hawak to sing kajahilan amoy hindi naman jari hinangon magbalik. Puason na. Hati niya di na magganda riba. Amo na lang niya in pagribahi Abbas ibni Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kullu. In katanta niya tuway na. Puas parkala na. Yari na hababa sin sikikulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli, fattaqullaha fin nisa fa innakum akadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laong niya na kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya tutug kamu roon ha, pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tutug kamu roon ha amuin humali singkatan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pa mga kababaihan niyo. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sabab in mga kababaihan yan halawman niyo yan nakawa niyo long niya daing halawman sin ini family niya aso kampung niya inyan tumtuman niyo amanat yan sin Allah Ta'ala kaniyo. At niya Allah Ta'ala umasubukan niyo hadlaw akhirat tungod sin mga kababaihan niyo. Wastahlantum furujahunna bi kalimatillah. Hangkan na halal imbaba iyan, halaw man niyo yan, pasalan sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Kamaksuran doon haon, amunain, nikah, haaturan, piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jukop ing katantan, syarat, rukun, doon hayaon subay maagad. Na, amuyad to, hati niya, yaon in ungsod, yaon in saksi, yaon in wali, in katantan, amin jukop-jukopan, subay siya yaon maaon, hawak to sin, pagtiyaon, karena bangyad tuli maagad, di matag halal, ha pangatud sin agama Islam. Hati niya, pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan walahunna alaykum rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mga babae, aun hak nila roon kaniyo, amuyin, subay niyo sila, doon hayan, dihilan sing kakukunhan nila ring ha mga riziki. Iban sin pagtamong nila, haaturan, biyayta sin agama Islam. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. Ubos lang niya, piyagbiin ko kanyo, ini di na kamo malawong salama-lama po as din kako. Bang niyo yan bawbugan. Uning pagyanon, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Amo na yung kitab, Al-Quran, iban na sing kahadis-hadisan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, innahu la nabiyya ba'di, wala ummata ba'dakum. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum. Wa addu bihi zakata amwalikum. Tayyibatan biha anfusakum. Wa tahujju baita rabbikum. Wa ati'u ulata amrikum. Tadkhulu jannata rabbikum. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kamu mga manusia. Bunal tuod, wayroon na nabi mapuas din kako. At niya wayroon na ini Quran at tawasara din hataas langit numaog mapuas din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, jukop na inagama Islam. Wala ummata ba'dakum. Way na ummat tawagon pa puas din kaniyo. At niya ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain na mamaugbog sin Quran, iban sin sunna niya. Na, ala fa'budu rabbakum, na pagtag-ipon kamo patuhan niyo Rabbul Alamin, isa-isa niya wayron dukaing pagtag-iponan niyo. Wasallu khamsakum, tunayan niyo ipagsambahayang niyo 5 waktu. Wasumu syahrakum, ibang puasahan niyo in Ramadan niyo. Wa addu zakata amwalikum, iban tukbalan niyo in zakat niyo. Tayyibatan biha anfusakum, sabab inyan katantan, hipagsutsi sin ginhawabaran niyo, bang kamu makapagjakat sin alta niyo. Hati nari kamu makakaun sin haram. Wa tahujju baita rabbikum, iban paghadji kamu pabay sin Tuhan niyo. Wa ati'u ulata amrikum, iban pagtaat kamu pa amin nagdararungan sin pakaladyaan pag-agama niyo. Tadkhulu jannata rabbikum, pasurun kamu sin Allahu Ta'ala pasulga niya haadlaw gana-gana. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun, na maabot in adlaw susungon kahinapusan na asubuhon kamu yan pasalan ko. Fama antum qailun, uno lang nin hikabisaran niyo yan katan. Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasahta. Sumaksi kami long niya, katantan, sin in ikaw kaya pasampay mo na in agama Islam, iban inini kaya tunay mo ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kaya pag nasihat mo na kamo katantan inyan. Allahumma fashhad long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, saksi kau simpanaksi nila ini sin ako nakapasampay na sin agama Islam. Doon hayaon amo na yung kanaog sin ayat pagyanon takaina parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Adlaw yan na jukop na in pag-agama niyo. Hati na in hukuman sara aturan undang-undang sin agama Islam sin Allah Ta'ala, inyan katan jukop na way nahiganap, way roon naman jari dagdagan. Jukop na yan. Wa atmamtu alaykum ni'mati, iban doonhan jiyukop ko na kaniyo
in nikmat kuroon ha amin agamayan. Bang kamo mag-agama, makadohat kamo sin nikmat ha adlaw kana. Waraditu lakumul Islam dina. Iban magrida na ko mag-agama kamo sin agama kulong sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon amo na ini kanaog pag-ubos yadto sin amuin surah An-Nasr amun biasa takainal tu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Na doon hayaon lang ta ni maog in sura ini haamin lang niya hakitungan sin ayamut tashrik. Hati niya amin ubos na lang ta naubos na yung katantan sin ini manasik sin haji aturan sin paghaji katan natangbus na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya sabab hawak tuyad tulong tain sila to naghukas na dahing haamoy in pag ihram nila bihan in sila dong tawang maha panagnaan pa sila min adlaw sin ini bang biya kato dahing dilong tahaylaya adlaw haylaya na inyad to katatan maghukas na sila sarta mapuas din doon hayaon simpagtilo sinamin Jamratul Aqaba doon hayaon amun panagnaan lang ta ini jamra hitiloin pitubatu naroon hadto maghukas na sila tina manjari na magpinda sila tamungon pa amin tamungon lang ta ini bukon na ha tamungon sin hawak to sin paghaji hati na uno-uno na pakayan amin katanaman sin hambuk pahambuk magtubihan na amoyad tuin ini ayat lang takahinapusan ni maugha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon lang ta, kaya ingatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amoy in masuok na tuod in waktu niya. Sabab inyaon lang ta na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita na siya sambil ha anak niya sin in waktu niya haupo na sambil timangisin anak niya pag-ubos tiyawag niya nagbalik bihan hiya kasakasan niya pag-ubos doon hayaon betaan niya lang niya ay dako masusa ikaw in panagnaan makasuno kako daing ha pamilita na kiyo ya kanakulong sin Fatima bihan ubos siya timangis sin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in siya ini hati niya di na lang niya makananang masakit ama mo bihayaon. Bihan. Nahati niya na tanto sin ini Fatima in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbutas na in nyawalihan niya iwan sin jasad niya waktu to timangis siya na magpagtawag kaniya nagbalik betaan siya impanagnaan sumuno dahing ha family nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyuyakan siya bihan ini iyuyum siya. Naamad tulong ta. Na doon hayaon lang ta amunain nakabing na sila magtupa Madina in Rasul sallallahu alaihi wasallam so pag-abot lang ta sin ini bulan Safar amoy in kahinapusan na simbulan doon hayaon miya ka din Rasul sallallahu alaihi wasallam nangubol maun pa Baqi ha Madina Baqi amoy in sarta doon hayaon ini nagpaiban siya madto pa amin Baqi lang ta nang hindo pa mga sila amoy ini doon ha kubulyaon piyang hinduaan niya iban timukbal siya sin sa salam-salaman kanila katan iban betaan niya lang niya na in kamo yan nakauna na rin kamo na in kami ini murul da kaniyo ay nakamuwi ang mga magbutol sabab na bukod na malukay imaanan niya in sila to mag-awot daroon ha waktu yaon. Na pag-ubos lang niya doon hayaon ini puas sin pag tibaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Baqi lang ta aon pa nakapin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hangputag ini hangputag upatadlaw aon ba ita hangputag tuadlaw long sing kaban hangputag upatadlaw hangputag tuadlaw bihan pag-abot sin adlaw albaah
doon hayaon sin 5 adlaw ra kuman in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magbutas na siya iban sin ini kasahabatan niya na ngayo siya roon haon ini tubig laong ta sabab sinamuin sakit kaya na naman niya sakit o agun niya rin kasandalan na ngayo siya tubig bihan laong ta hipagbusog niya ha ini baran niya na ngayo siya long tabiyay takbihan in piya ngayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atu qirab impagyanon di doon hay ni pito pagtawag niya on qirab amuin pagluluunan tubig yaon dahing ha ini paiskambing liuluunan bihan amod to ubos yaon dahing ha amuin piya kawa niya ha biir long tahat niya amin tubig kupong pagyanon na ubos yan to ang pasya medto palawm si masjid si makat pataas si mimbar ang pasya naghutba in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala la tattakhidhu qabri watanan yu'bad man kuntu jaladtu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqid min man kuntu syatamtuhu lahu irdan fahadha irdi falyastaqid minhu in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon siyuknaan niya yung mga Yahudi iban Nasrani pasalsin in sila bang mapatayin mga kapari-parian nila bihan iban si mga kanabihan nila hanakauna payad to hinangon nila masjid inamoy in piyagkubulan ha mga ini kanabihan nila bihan na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw niyo hinang hain kubul ko masjid bihan amoy pagtag-ipunan niyo hangkad na in masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yon kiyabutang doon ha ini uno niya in kubul niya sabab na in kanabihan banghaw numiyugto in napas nila doon sila ikubul naman jari hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon siya halaw masjid kaya kubul sabab miyugto in napas niya roon habay Aisha na roon hayaon pag ilugal kaya pag-unuhan kaniya kaya kabutuan sin napas niya doon haon siya kialian, ha amin lokal tuod kaya bugtuan sin napas niya. Hati niya halom simbay sin ini Aisha. Na imbay sin Aisha, iwan na si mga kaluan niya katantan, hayagad si masjid katantan. Nag-uurol-urol magtuhiya. Nati na masuk katan pa masjid. Ini, na pag-uwas yaon, langta, ini limuag man ni masjid, nakasud na siya palawm sin masjid. Sa sumakawa, inyaon hihinanganda siya ringding mataas, paamin langta, manunjo ki pa inyaon bukon siya lamudha masjid. Hati niya bukon siya lamudha pagsusujuran bihan. Hati niya inyaon misang kau makasujud sabab tiya tamingan siya, aun siya ini, sitir lang simbahasa Arab, aun siya tampan bihan. Kana bang kau mga magsambahayang bihan, bang biya mga hapantayan niya magbutang kaw tampan dito ha supaya misan aun maglabay rito aunahan di siya makasasawihan pasab nagbubutang kaw tampan bihan di aunahan bang wayroon mga uno-uno na hikatampan mo misan dako man lang ta kahoy patigndukon mo madtubihan ha supaya enta lumalabay di makalabay roon ha ut sinamin iusukan mo iban sinsiya amin nagsasambahayang doon hayaon amad to in maksud niya na doon hayaon mga katawtay manghuran, ubos man niyaon lang ta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan sinamuin in di hipapahinang in kubul niya pag-ibadatan na inaki niya lang niya hisiyusiyurunhan kaniyo bat kaya pasakitan ko na yari lang niya intay ko pamaus na kamo habihayaon. Damik yan hisiyusiyuin kaya pamungungan ko kaya bisaran ko kung marayaw kabtangan na baus na kamo mari laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Na doon na yaon mga katawtay manghuran, wayroon dalong tabi mga doon haon amuyin. Nabinsa na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon kaya pamungan niya ko ini himumungan mangibihan. Batin yan, makasaksi na yung mga kasahabatan. Hi Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, labihang po tahun doon halaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailong niya ako kaya pamungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabukab tangan, amin masakit dungugon. Marayaw hadya katantan, mahanunot ingkatan, diin Rasul sallallahu alaihi wasallam magbibisara, bukon siya, biyabayta sambil hadis lang niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon siya fahisan mutafahis. Bihan, way kabtangan, iban piil niya, bukon marayaw. Nagakadim piil, ibang kabtangan, marayaw katantan. Amod tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos man siya na may tabihat, tulong niya, summa qala inna abdan khayyarahullahu an yu'tiyahu min zahratid dunya ma sya' wa bayna ma indahu fakhtara ma indah. Long niya ipon sinallahu ta'ala piya pagpi sintuhan Rabbul Alamin amoy inhirhil kaniya ingkatan kauukan di halaw man sin dunya ini katantan iban sinamuin ini muy madtupahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala inpini niya long niya amoy dito makapaghambuok sila iban sin Tuhan Rabbul Alamin. Namat yung pag-iano niya to siya baran niya. Na pag-abot law niya sin adlaw hamis, upatadlaw rakuman in Rasul sallallahu alaihi wasallam diha, law man sing gumini, magsusung in sakit sin unia, na ngayo na isab siya bihan tubig hi pamaygo ni pagbusog niya bihan. Hasupaya amoy hindi niya katinggalan bihan in waktu pagsambahayang na di niya nakakausan bihan. Na mo na in karaak bihan kan Abu Bakar, long niya daakan ni Abu Bakar mag-imam, mga manusya, pag-abot lang niya sin adlaw Sabto at Ahad, timindog siya, maksud niya sumambahayang pamasjid, na sarta doon haon, miyanaw siya, amuyin, langta, bukon siya miyanaw sa, makajarikaw imian bihan, biya siya amuyin, giyuyod sin doa taubihan. Diara, pasal sin, di niya na marawian akong hitikangin si kiniya. Na pag-abot lang niya sin hangkaadlaw rakuman amo na yung kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inimiya hardika niya na ipon niya doon kaniya iban utang niya lang ta biyayaran niya na bihan pag-ubos yun piaghadian niya na inamuin tamungon niya pagpakayon niya ha bang siya jihad fisabilillah ataw along taamuin pagbadyoon bang magbuno iban sin satro na doon hayaon lang ta hangkaadlaw rakuman sin amuin mawapat na siya amo na mahinaat na sin isnin himon daw in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil natandawan bihan harap pa masjid doon hayaon nagsasambahayang yung mga kasahabatan sin sambahayang pajar na akon lang niya biya sung sila masasaw sin amuin paghundaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab karna nagsasambayang sila pag idlap nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam timatandaw kanila na kiyukuyakan ng mga kasahabatan bihan sarta sinyalan niya na katantan at niya hipapatuloy na yung pagsambahayang nila na pag-ubusad to ang panain Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga simud nagbalik palam sin bahay niya. Na pag-ubos doon hayaon amo na bialikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyay taanin anak niya, tiyawag niya, inaki niya, long niya, laysa ala abika karbon ba'dal yawm. Wayroon na lang niya nanamun sin ama mo. Puasin adlaw ini. At niya, way nasakit ka na naman bihan. Di na siya magsandal, masakit. Na pag-ubos siya to, doon ini lima bay tiyo waktu magtubihan, tiyawag niya nisab nagbalik.
Lainagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya yakasakasan anta awwaluman yajma'ani min ahli. Ikaw lang niya in sumuno makapaghambuok kiban ako ring ha pamilita. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha anak niya. Napakabusad to namong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah innal mauta la sakarat. La ilaha illallah innal mauta la sakarat. Usya imian, doon hayaon ha anak niya, laung ta singkab tangan dito panagnaan, nagtangi si Fatima. Pagikarwa biyita niya siya na makasuno, Rasul sallallahu alaihi wasallam, iuyom na siya, kaya tawa na siya bihan. Nasarta pagkabtang si Rasul sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Laung niya, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipon na nakasabunala na muna Allah subhanahu wa ta'ala, iban laung niya in kamatay lando pangsan. Hati niya lando masakit in kamatay. Na amo na yaon laung ta dun haon miyugto na in napasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil doon hayaon na hiluhala na in ha ini kasahabatan doon haon sampai in Umar ibn al-Khattab waktu yan di na biya mga agon kahawiran sin biya kwan niya sampai nakapamung siya bangaon magbisara bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam at miyatay hati niya na nagdurot-dot siya sin puddang niya biya hati na maminsan na in Umar ibn al-Khattab naman jari doon hayaon amunain karatong sin Abu Bakar as-Siddiq sampai imian pa siya long niya bang biya kato kan Umar long niya kundong kau ayaw ko magbihan bang biya kato pag-ubusad to wayron na nagkahakadin Umar simud na ini ni Abu Bakar as-Siddiq madtupabay sin anak niya ya Aisha pagkadto niya pag-alop niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon pagkita niya ngadto niya siya simuok ampa niya siyum hatuktuk in Rasul sallallahu alaihi wasallam amunan kaayan niya tibtahayan wa mayita ya Rasulullah. Doon hayaon lang sutsi iban malano hakabuhi iban hakamatay amunan Rasul sallallahu alaihi wasallam gimo na siya dahil dito simud siya pa masjid ampa siya naghutba usad ton pa niya nabaitaan in katantan pagsudsin ini Abu Bakar as-Siddiq laung niya o siya long tanag tahmid dun haon amma ba'd man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Laung sin Abu Bakar as-Siddiq hisiyo nagtag-ipon daing kanyo kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabaitaan ta kamo inhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawapat na. Nabang isiyo rin kaniyo at nagtag-ipon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ta'ala buhi-buhian iban di siya magkamatay bihan kakkal siya ubusan pa niya ini biasain amin ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai wala yadurullaha syai'a wa sayadzillahu syakirin. Biyata doon haon, haayat yaon inhi Muhammad, in siya daak kadyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang niya ingkatan karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na kauna rin kaniya, naubos na katan miyatay. Wayroon nakapin misan ng buok. Na hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatay rabiya kanila katan. Biya da sing kita niyo ini. Nabanglaw niya mapatay wihan pag-ubos indumatong kanyo sampai ini mapindain biya mga akida niyo, mapindain kahalan niyo, malawain panganal niyo, nabukon bihad to. Ayaw hinangunin bihad to. Sumakawa ini inyan katantan, sabay kita niyo magsabar. Sabab in kamatay rumatong. Di na to ikasusa. In makasusa bang kitari mapatay. Kitara kumanin makapin. Amo tim makasusa. Pagka mapatay na suway hadya kita takama. In katantan, habihad to, sabab in kita, magbihing damad to. Hangkan na inibiya mga hipag
ini sasabot tabang aon mawapat kampung ta atawa siyo nakakilahan ta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ing kita ini katantan harap da pa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik. Wa inna ilaihi raji'un. Ing kataan kita buhi ini magbiing naman to, inyad to nakauna yad to na. Bihad to rakatantan, mau patay rakatan. Naamod to mga kataw tay manghuran in jimaturun hayaon na sarta doon ha waktu yaon lang ta in nagayupot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin biya mga pagsakap sin pag ini ligo kaniya sin pagsambahayang in katan na biyata doon haon hi Abbas, si Ali Al-Fadal, hi Kusam, hi Shakran, Usama ibn Zaid, hi Aus ibn Khawli, sila yaon. Sarta in nagkali sin pagkuwulan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayaon hi Abu Talha. Pag-ubos amo na in siyang bahayang na in mga in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayaon hangpo magdungan sa sumakawa wayron pag-imam kanila, kaniya magsambahayang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun piauna kausukan si mga muhajirin, pag-ubos doon haon kausukan si mga ansar, pag-ubos doon haon kababaihan, pag-ubos ing kahinapusan bata-bata. Inyad tukatan amuin si mambahayang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hakawapat kaniya sin amuin laungta sin mahinaat sin isnin pasalasa ini wala siya na ayupot laungta pasal sin matao din biya mga kasasawan doon hayaon, wala siya biya mga na unuyaon na ayupot magtuy pasal sin amuin aon timindog doon lang ta amin piyag bisarahanin pasal sin sumubliha Rasul sallallahu alaihi wasallam magdasim pag-agama amunain himarap madto pa Bani Saida im mga kasahabatan pasal nagpo ni mga ansar limag sila banghisyo daing kanila im makakanti lang taha ini Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumakawa ing kaya pagsulutan doon hayaon subayra ing gumanti daing ha Quraish pag-ubos pini na yung katantan hi Abu Bakar As-Siddiqin napi doon hayaon. Naamon to mga kataw tay manghuran in ini jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kita taka mahunta ing ginawa baranta ayo puton tamarayaw jagahan in aming katan kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya ando kaylo makapagbay mata kita iwan siya labi luba na tuod makapaghambok kita roon iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na impiyang ngayo ta tiap-tiap mamasa kita sin suratul Fatiha amuin mangayo kita amuin hidayat bihan amuin mangayo kita ring ha mga kaya ini makasingod ha mga kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin daing ha mga kanabihan minan nabiyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa bihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain labi longta kakuyakan sing kita makapag lundang panon iban sing kita ridto ha adlaw kana insyaallah subhanahu wa taala murah-murahan doon hayan makapag bay mata kita niyo iban sing Rasul sallallahu alaihi wasallam na in sabab sadya amunain tuyuan na tuin ini piagbin niya kato amunain Quran iban sin sunna niya. Misan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanyo ingkatan sinumat niya makasudsul ka. Sa sumakawa aun di makasudsul ka amin di mabaya sumud. Inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ingkatan lang ni sin ummat ko makasudsul ka. Buat malain ka naman hindi maba sumud hindi makasud. Nalong si mga kasahabatan ya Rasulullah. Wa man ya ba ya Rasulullah? Man ata'ani inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah mang magtaat kako hati niya himinang simpiang daakan sinallahu taala dahil halam Quran iban himinang sinamin kakahinang piandaakan sinallahu taala Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapahinang kaniya iban sinummat niya simingod hayad to katanta na makasudsul ka wa man asani fakadaba hisiyusiyo di magmasyat kako imana niya di makadhasunnag ko na inya turi makasudsul ka bihan na amo yad to sabab na amataw jima jato halaw mansin ili dunya ini
nagdaraawa Muslim sa sumagawa, di magtaat ha, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, tinyari maginang sin sunnat sin Rasul, ing katakihan ninangon, amin sunnat bukundeng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo tinhalkaan nila. Bihan na yung mga yadto na di tayo yadto hikapag jury yung mga bihadto. Bang dito sila yung kabayaan nila, narito sila. Amuray ni Baita, tanalakum dinukum waliyadin. Na, kani doon nakamuha-akaman, yurisab kami ha-akaman na mo. Inaka na mo, ngakaman na mo, amo na yung piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran, iwan sin sunna ni. Narito na jamang kataw tayo manghuran, mamaida ko kanyang katan, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله